أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السؤال والجواب واسكم من تنكوني نغماما ننجري ما أعطاو دنجرانو أرو أقول لخو وكوين خرخرندو كتا ترنغان دانا يوغما أرا يغرما سيتن قرمون وكوين خرخرندو كتيا كنا نحلي أولا لخيكي أورني دنجتا إن شاء الله خرصا ونا بدر الدنغونيا كما هو كما نكو كمبرنا الله هرين صحابة يقولون كن صحابة خوري كني بدر دنجي وكن قلي حارس بن حمير رضي الله عنه كن شير بدر خوريني دو الله هرين بتي نمانو كسينا كما كن نجهلي عبد الله بن حمير سيدنا عبد الله بن حمير رضي الله عنه كن قانا الشير بدر خوريني دو الله هرين بتي نمانو كسينا كما كن نجهلي يزيد بن المنذر سيدنا يزيد بن المنذر رضي الله عنه كن قانا الشير بدر خوريني دو الله هرين بتي akenyi seruri serebenu gara bayatul aqabatul kubra himen wara bayani Allah harenda dilim madina kon kembra anyi kundi au kapakuma kembre nga kebe gani Yazid ibn al-Munzir radiyallahu anhu ashire do Allah harin bate badiri kebe gani bayatul aqaba ta khawken qahanari kembre nga harsa badir dungonu hono tim Ma'qil ibn al-Munzir معقل بن المنذر رضي الله عنه أكن قهنا الشير بدري قرين دو الله هرم بتين منو كسنا كما كمرا يزيد بن المنذر أكن أخي هاي معقل بن المنذر يسوق من دم فواني المنذر ياي كمرا حرسا بدر دنغنو كمرا صحابة تنانو وتكن عبد الله بن نعمان بن بلزمة عبد الله بن نعمان بن بلزمة رضي الله عنه أكن قهنا الشير بدر قرين دو الله رمبتي ناسا ويا عبد الله بن نعمان أنما أكسما تون كايكن بلزمة كمر عبد الله بن نعمان تو أو دانتا نبقى همنو الشير دو الله رمبتي بدر كمر تون يامن كن توني كن سابرا إراكسما تون كايكن بلزمة كمرنا حارس بدر دونغونو صحابة تنونو وتكن الدهاك بن حارثة رضي الله عنه أكن قهنا الشيري بدر خرين دو الله هرم بتي نمانو كسينا كما أتا خين سروق هنري سربنو غرب بيانيا الله هرندا عقبة الكبرى أتا خين كندي كمبرنا كيناني سيدنا الدهاك بن الحارث رضي الله عنه أكن وجاتني بدر الدنجيوي كنا على حرصة بدر الدنجونو صحابة تنون ودي كندا سواد بن زريق رضي الله عنه أكن قهنا الشيري بدر خريلي دو الله هرم بتي نمانو كسينا كما أرو معبد بن القيس رضي الله عنه معبد بن القيس بن صخر أنا أكن قهنا كسما تغن كهناي ناساوي معبد بن قيس كن تو تسرتنا ونو كن تو معبد بن قيس من غرب بدريا كساورا تو كن تو ما نيامي دونغ wo akisma to wonka bay keni sakhriya kina wonti ibn sakhir
radiyallahu anhu kenna ngi halle Abdullah ibn Qais sayyidina Abdullah ibn Qais ken ka hana shere Badr Khurayn do Allah ran bade keben ma badiya akin akhi wanya hake Abdullah ibn Qais ibn Sakhir radiyallahu anhu akin hana shere Badr Khurayn do Allah ran bate ne manu kisin kama kenna ngi halle Abdullah ibn Abd Manaf Abdullah ibn Abd Manaf ken ka hana shere Badr Khurayn do Allah ran bate ne manu kisin kama ara Badr gayenga ara Uhud gayenga ka hana ya kenna ngi halle harsa Allah arin sahabar ne manu kisin kama himenu ga shere Badr Khurayn sahaba yugono wati kenda Ja'bir ibn Abdullah radiyallahu anhu aken shere Badr Khurayn do Allah harin bate ne manu kisin kama owanati Ja'bir ibn Abdullah angama akisma tonka hay kembere nga Jabir ibn Abdullah betu indengan mosiri anati Jabir ibn Abdullah doro serum pakarengo himbe wali ken hadisa himbe ra hadisa mpilla himbe hadisa ngabe ngani ken Jabir ibn Abdullah sir gabe na Kenya tu inden mosiri dina kay kembere nga otini ken Jabir be hay kemma shere Badr Khurayn ken to yani Jabir ibn Abdullah ibn Amr ibn Haram Jabir ibn Abdullah ibn Amr ibn Haram akelle me wara himbe qisan koni agara munire me ma uhudi kota agara mundi hawa ma uhudi kota nanti antono hawenga madumi kemera hawenga daga sherin burawo kenyen hadisa hillanage ka ke Jabir be hay keni Jabir ibn Abdullah ibn Ri'ab aken kismani Ri'ab ya don kemo arobane ke bakamere bana ke tu indeni dinai qabana ke di Badr dunke kembera kyani Badr dunke nga har nay agama tu mosiri na bana ke baga kembera nga watin Jabir bin Abdullah bin Ri'ab bin Nu'man radiyallahu anhu aken shere Badr Khurayn do Allah harembate nemanu kisenga kama kebe gani aqabatul ula aqaba hana suratu mi hana bega diga nandiga salamaw kembere kullu salama on diga Madina kembere ke Jabir takhawkundi Jabir ibn Abdullah ibn Ra'ab atakhawkundi ora ko ina ndi surotumi hana kunyaro Allah arena mewari Allah arengati in sabari in sigi ina salama on yaren kunira kembere sigi na Allah aren teringa Allah aren ne manu kisinga kama ala salama on yaren kunira kembere uti mera ti yahudiyan go kamano baba tin nabi mebe nanti aganari ikungo kapai na okari kembere ngati ken nabi ma haike kembera to ma asi yahudiyan na o samai kembera sorogutumi ya kusagare kanengina Allah harenga nan salama utala harenga ne tuna menyere waga aroke wati ke dingira ken akaba no khuma ken setane gularanga kembera ngori irairo Allah harenga kanengini metuna menyino donc ken sina ilankara igada Madina ya salama on sehen koni Madina no keda serebe ga kahiya sorota miro hilo isine hilan nga igaini sorotu mi hana kesu ko mantelli maganta Jabir ibn Abdullah ibn Ri'ab kiya marduya kembale sorokra kesuri kembrenga na soronyere ka hukuma kembra ko mi sorota miro hilo kunya li sine hilan nga kembera umuradungan himbe sina hanake surotu mi begari kunganya salama on sababunga Madina salama on na goli Madina momo ko hokita na barajini salama on na qoro Madina momo aspas mani kwai na sabunya ku surotu mi hanaro Allah harena mewari gili Madina kondi wala harenga salama on ko iya iri kitemba ba Allah harenda ira bayanya Allah harenda itokro Allah harembade kenanga ala rendo nyamari nan to gana diga Madina una salama o ke sanki Madina ya khanara sanki isenga dongu sine hilani nga sorota miro hilori nan kahu dongu kenna nga hale sino sikani nga tanyere aro hale sereri wodi kera aqabatul kubra kwenta nyero hale sere kunya na mundu Allah arema nanti am bismillah Madina ikungorna gikimure hijira nyime sababun kite kenyari kembere nga sababun talwa Madina salam Allah arende ye Madina aro salama gonyi me wurote Madina
aro madina imena islam on kaftalinga aro islam on sipasimanga as-sababuni kusrotumi yayi Allah ra sababu kusrotumi yari kamba sorogutumi ora itonun koni nandangi ola laqidangindoni qa haqariyan qay sababura o sagene itonwa porque fahame go kitenale sorotumi hana bega salama o gili madina kondi kemrenga ahana ken as'ad bin zurara radiyallahu anhu ahilani ken jabir bin abdullah bin ra'ab hayra ke sahaba be tongoni badir dungege kemrenga ken nasir hilaniga asr skani ken khutbat bin amir radiyallahu anhu ken qahanani asikaniga asr natani ken rafi' bin malik radiyallahu anhu ken qahanani asr natani kemrenga asr kragani uqbatu bin amir ken kraganiga ogara himbe ko nanti khutbatu bin amir aro uqbatu bin amir surahillani to onta banen to khutbatu banen to uqbatu kembra suka mantene amir de munyi qai to nu intinda khunta banen to onjo paruni khayinga banen to onjo paruni ainwa kembra khutbatu aro uqbatu amir de mumpili kenni asro kraganiga kembra asro tumundi auf bin malik radiyallahu anhu kema kusrotumi kwanya sababu yi naniyati salama unga madina kemberenga madina ko sirasuga salama o ke halisa asawu kwari kemberenga ila lehrungina Allah harenga nanti waga kewati hijwati ina me ke dingrai kemberenga Allah ranya surokrage kesu sage surotumi ne kiyan Jabir ibn Abdullah ibn Ri'ab kenya makata sage ne na sawnya darura nu wonwa kembere soro nyeru kurumba kenkahu soro karagi kei nanya soro tamiro hilloi kembere irabaya nya Allah harenda kenanga ale Allah harendu nyamare hasa ina salama on sanki madina ikunya na mun Allah harema soro tamiro hillo ke nan tana sere kini ya hime ga qaraun qur'ani na sawnya ikungra honne be qara Allah harema igara gadiga madina na qara serungra teringa qur'ana ge tulli induriga mosiri qur'ana teringa nen tunduriga dongu kubenu ga hoy ken suratu mi hanage igun kama hoggabe qara qur'ana ri kembrenga ira mun Allah harema nan ta Allah na sere kini iro kenan ya kemme ken sabuni Allah harenga Mus'ab ibn Umair radiyallahu anhu ara ken kiniya nan tiro kenan ya aswa wumbu ku suratu mi yari kembrenga iro kenga diga ira salama u insan ke madina nondi sino sikane ganyini unya tanyere aro halesere kembrenga kunya na lahirun kina Allah harenga nan ta bismillah madina kembrenga otini harsa sababu ndallo aswa wumbu ku suratu mi yari kusorotu mi sir qorunya ni sahaban no mena nan kahu badiri gajangen kahanai kembrenga wana danginoa sahabata no wadi kenda Khulaid bin Qais radiyallahu anhu sayyidina Khulaid bin Qais radiyallahu anhu akenda badirinya ara uhud kahananya ashere badr khuraini ashere uhud khuraini kembra wana buno an-Nu'man bin Sinan radiyallahu anhu akan kahana badr gajangaya ashere do Allah harambate badr khuraini nemano kisenga kama kenna ngale sahabatan wadi kenda Abul Munzir kenni ato kuniyatuye ato nyimeme wadi kenda Yazid bin Amir radiyallahu anhu kenyan tonga qatu intenga niti tobe kenni Abul Munzir atu indente ke mosiri kembira ara akaba mbaya anyi kendi ko benura baya nyala renda akaba ndingiranga atakanyu kundi kennanga hale harsa badir dungonu sahabata nono wote kenda khutbat bin amir hagra himbe tongo nanti suratu miga atakaw kundi kembira aken kahanani badir dunge akaba atakanyu kunora ko ina akabatul ula atakanyu kundi akabatu sani atakanyu kundi salisun kahana atakanyu kundi ora ko ina du surotumi keta hilaniya isu joni maganda Jabir ibn Abdullah kemrenga sikaniya isu kahmanten joni kemrenga akeni badir dungei karo gajangu benugo badir halle kana khutbat ibn Amir radiyallahu anhu kenanga hale fatuhu Maka Allah hare nemano kisenga kama aganyi digana makara kenga sa sinebe kiana hijran sino seginiga
kembrenga ara qablan darapo ara kengini ke sahaba yo badr dunkege ken khutbah ibn amiriya ari darapo ngene ken banu salamatai kembrenga khutbah ibn amiri anya ka hono Allah harenga nan same ken kane arani makanko jahiliya wati onyi gara darunta karkarende wonya quraisununda kebe mega mai sirun kutungama ken darunta wa gaben mosiri oro onyi gara ora khallaro wala laqidan tukuri ken yugone kangai kembira quraisunu agana hijinga agana namunyira mengutu bane keta angana bugan kandi angana irono kandi allono an qoronya kama aleri nyawtunu nallo wal mangono ro kobinga anta tlengun nallo lakhinga ka quraisunu kungana namunyira mengutu igana bu hijira nanti wasagna roni kanuni kungo tlengun nallo wo tlengun nambu kom la da qase ka kebe gana serun kutunga himeno gani no kutana serunga himega to quraisunu kembe anga qoringa namunyira meloni na lankaranga na baka angana irono hilla khari dongo annalo aleringa manna loro kobinga kella ranyi umma kemerati fatu makan kota ta larenyi na gompoy gori ala ren na gompoy gori aro ke sahaba yugo keno khutbah ibn amiriya kemera buwati ngaki ala ren buguro na gompol la khenga kemera kebe ke sahaba keno khutbah ibn amir radiyallahu anhu aken khana tokiro ala ren bate nambudo na gompo kera khenga aken tokido ala ren bate namburo na gompo kera khenga kinga ya wati be serunda kenna kari agara ke golle be serunda kenna kari na sabunya larandi serkutu an naro kan nambu dongo ambakaro an qoron palle mana mugro kobinga kemba nan tlengu nambu kende gande khoresun manara bo lara be kaga yino kenga ke qur'ana ngama yankana kabaneya na laren kawai dongo ni gollini tikenga mande qur'ana ngana na liti hotana himbe gade kemba jahiliya wati gari laranu benu yino dongo qur'ana ngamu kabati himbe golle mo yana tikenga kemberenga kenya sabu ne ke sahaba yo keno khutbah ibn amiriya hagra ke golle benya serunda kenna kari akama iti kamo iti alla haren nan ati anna to khutbah ibn amiri ti serburenya nde hagra ke benya ti serburenya tina sawnya tabu do lakinga koma nginga bure mobe angen bugro lakinga angen khuresi donga ken khana bure ne khuresi he kemberenga khutbah irake ko Allah arana kina Allah aran kara khutbah ibn amir tin teli mani sawabuni teli arakenya mani sawura kemra khutbah ibn amir khanati Allah arenda ati ikebu nan ka hankenga ati ra'aytuka fa'altahu fa fa'altu kama fa'alta ke ati ke goni iran ke ngari anda golli wa ime kara golli kuma ngara golli mobe mana ira ngari ambugro lakinga kemra ke mabugro lakinga kuma an kana ga bugro lakinga mobe kemra Allah aranti fa inna dini dinaka nge dina kenan ken dinai kemra Allah are ma jiragi Allah aranda sabatan da kama amma dan wucine da Qur'ana ayan yanka ke khabarene Qur'ana ayan ta kamo Qur'ana anti a'udhu billahi minash shaitanir rajim ati laysa albirru bi an tatul buyuta min zuhuriha ولكن البر من اتقى واتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون صدق الله العظيم قرآن انتقامو لا رب غنيوما ننقصو على كل لا يابغو قرآن انتي اتي سرون تاون بيتي ننتي آل كان آخرون بالما ننتاونو كان آليرنا تيجي سرون تاون غري اتيقا سرون تاون غني كبي سربي غنا كانوا الله تكنا لي إكانا dolla kembangya anan tlenguna lo qomin lada nangorno nan qaso mobe annama roro kobi annama aleri mutuna lo kamera qur'ana da ayal daga khamo ati wattaqullah atika kanu allaire ay golle be nyana kharar qora la'allakum tuflihun yasabura ana kisi kamera kella rabbe gan qur'an ma tamman mesine kamera allah lara ke girndi na sabunya ke sahaba ikin khutbah ibn amiriya الأنصاري الخزرجي الأنصار يعني وخزرج قبل انسرين وابا قبل بري كان قبل مبلو فرانغا كان أسلم قبل أبا قبل بري كان قبل كان بنو سلمة قبل بالخزرج نوني كمرا لارا كي غري ناس سابونيا أكيني كمرا خطبة بن عامر رضي الله عنه تاريخ غومندا كوين نانتي
afati senna umaru khalfaul lagaru senna umaru khalfaul lagaru mange aro usmanu khalfaun jopa mange umaru khalfaul lagaru kata usmanu khalfaun joparu afati kunna anwari kemira khutbatu ibn amir radiyallahu anhu kemira nga aken khibare niki kenna nga hale ogara himbe tongoni kengani salim bin amriya salim bin amr radiyallahu anhu ra ken khibaren koni dongu aken ko me kane horante wono tikena antara maula salim radiyallahu anhu aken kahana shere badr khuraini do Allah harambate na sabu ya sere gonono imenu shere iko me kane horontun sere honono hawun sere lemon kahana sere honono aina hawen sere alle nyugu siki sere badr khuraini do Allah harambate ka isuka homante sere suma dangi lenyugu sikiri maganta sahaba yugo wora ken to ngon nan ken bana lenyugu na atini shere badr khuraini kemra Allah ra ken fasam ta ngina ken khana qomi tarikun kitabe be woti waqidi kengra ken pilla mobe kembale sorosiki khoni sorosiki mangabe ngono sorosiki mangabe ayini yu hawen sere alle nyugu siki sere nan kai kanande hawen nan sere lenyugu nati kun kanan sere kenya serbane piara ora kenga la khenkoni nandangi ora la khedang duguri kembrenga anga in honu sere ko mun sere bo kemmenya haike ken antara maula salim aken kama yoyan salimu ya salimu shere badr khuraindi do Allah aramba tenne mano kisiya kama kenna ngale ako me khani horde ken antara ken khana shere kembrenga harsa badr dungonu sabata nono woti kenda abus bin amr radiyallahu anhu aken shere badr khuraini do Allah arambate nemano kisiya kama kenna hale sa'labatu bin ghanama radiyallahu anhu aken kana shere badr khuraini do Allah arambate nemano kisiya kama arab badr gajanganya anya ka hunu serunga salama on gadiya madina watibe serebenu gara qablan bornun qoso atakhenyi kundi qablan bori uniken qosuna ta kanyu kundi qomi muaz bin jabal aro muawiz bin amr bin jamu kemra kun kana re qablan bornun qoso mobe aro qablan bor khore rawtuna ndi aser jimianteni qomi wala ken qisan ko nan dangi wati be wala la khidan tunni kemra ke sahaba yugo kengani sa'labat bin ghanma ken kana qablan bor serbenu ga besi borin qosenga qablan di aken kahana takhenyi kundi ka tarugumunda koyin nanti uraken kari lahazabin gajangeri wadi gayabira qanda khira kari kenyari la sherin puraundi kenyari serebe ganya sawina a sherin puraundi wadi kenda hubairat bin wahab kenya sawina sherin puraundi lahazabin gajangen kota ati serebe nugara Allah haren tirni nemano kisenga kama sorohi luono kundumi Allah haren tirni qasompin qibarenga kun sorohili au kundi kemrenga keben sa'labatu bin ghanama aro muaz bin jabal ku sorohili udomi Allah haren tirni nemano kisenga kama baka qason qibarenga ita Allah harenda ati qamoni qaso asigi kotanga anga yini owa mununu honwa wali honu ta wali sirasu ya ngantali kenta wali nansuro kemrenga anga ina misane aw to kenda ay lankara odarno honone ay lankara odarno honone man ndawra mabito tamro krawai anake bito tamro kranin ko tanga akore ngo timene kembrenga anga yini kempala on nasin honone ma awra logo ma anda bakay me khari kembrenga ati kemmana na kanga kusoro hilandiga Allah arentin baga kel hale tel kemmana na kanga dema kembra qur'ana ayan yanka na jabu tanakini himbero igara tirne ya himbero ken jabu gantaban igunda tirne ya qasol lo inda adare me qur'ana yanka qur'ana de khamo ati yasalunaka ani lahillah qul hiya mawaqitu lin-nas wal hajj sadaqallahu alazim qur'an ti ya muhammad ya nabi allah iwarnanti ni baka qasol le men qibare ma allo inda adare kembra angena de qul hiya angena de qasoke mawaqitu linnas wati man ponya serunda awati nya ko ni serunga wal haji aro hijon kana wati
na sabunya qaso dinan qibare islama on dinan qibare kembe sindena qaso ni kembe sindenta kinga qason sine ngono kien sine ngono ka qason sine islama on dinan go gollini tikenye kembe nga qaso bana dangi qaso ile dangi sun qaso dangi sali qaso sali tugune nan ya wara mauludunu nan ya wara rajabanu sabananu lahurman qaso kesu jate ngo tinite qaso jate kembe kien jate ngono ka islama on golle entayana tikenga ken sabura irajaw benya ken ko tangana tan qason wala nande qason daroe aro qaso metta gandengo mobe ara wo falaki beri aro sanun ngo mobe sani bane ko mi giru aro yo kamugel mobe anga etna ken wala ken ko tanga ken hitagi ni tuawi wai arani ken masabati ken ko ta ken sabura qur'ana mi duro kelni nanti wo ken wala na kaga na ken ko ni ken fami qotono ken ko tanga kembrenga qaswan khibare qomi sisa serunga watunu mobe igana ko sire me beganta qaranya na akhorna nya ngure kema ke sabuni qur'ana mayanka na ujabi itirne ke qur'ana hotana gonan da qaswan goni wati mamponya ni watunu nya ko ni sirenga aro hiju ni me wati kembra qur'ana da ujabi ke akrangare ya ma sire be gara tirne ya kenni muaz bin jabal aro ke sahaba ko sa'ad bin ghanama kembra kwana tirne ya kembra orni harsa badir dungonu o dangin tay inshallah kembra wa mare mu harsa badir dungonu o gana dangitiya sahabata nono wati kenda abul yasar sayyidina abul yasar radiyallahu anhu hakan kanani badir dunge abul yasar kenni akuniyatu ye atonyi meme ken ka'ab bun amr aton Ka'ab bin Amr bin Abbad kena to nyime ka aga tweeti tobe mosiri kena Abul Yasar ya na sababunya Yasa al Yasar kena re nyugo dongo ken to nyan saw aton kama ken sabra ken twinte Abul Yasar ya mosiri da ken ka na shere badiri qurayndi do Allah rembate ne manu kisenga kama baya beganya akaban dingiranga lansar ngara baya benya ta khenyi ken ka hanari kembrenga akenya ni sire badir kota sire begara abbasi mana bura'u ke sahaba yuwani ke na abul yasariya ake na abbasi riga ka abbasi ra koyin nanti ike riga ndanan ta jamakeri iya ganta ina sabunya abul yasari ke sire begara riga abul yasari yana koyin nanti kira riga bo abbas kati abul yasari mi kiriga kenya Allah harenti abul yasar dangani ti malkai wana dema abasir yenga ti malkai wana dema abasir yenga kembrenga abul yasar targo gumunda ko ina disirani sire sigidama depani asigidama depani wa brateni mosiri dongu targo gumunda kengoni targo gumunda ko ina ndi afati hijira tankrage aro sino krage sere lagaru benuga fati gili hijira nyanga nunda akenwo kundi ka kenyi meti sere lagare nyime ura sere lagare koni daru ka akenyi me koni akenga yin fat na ra hijira nyanga nun kutenda dangin bane hillori kembirenga akeni isere lagaru yoni abul yasar ila hadisa mpilla al hadisa ni won mpilla baka Allah hare ma asrun khanar hadisa mpilla baka ma kenna ya le harsa badr dungonu sahabata nono wodi kenda sahal bun qais radiyallahu anhu sal bun qais bun abi ka'b radiyallahu anhu akin kana shere badr khurayni do Allah harin bate ne manu kisen akama ara badr gajangaya kita ashirin fura'u uhud gajangere ashirin fura'u uhud gajangere kemra kebe sal bun qais ya amma tarku gumunda ma tonto iti amma tonyani nailatu bintu salama atonyani kenga kembere nga kebe gan sahal bun qaisiya ta fati a shedin braw uhdi kota a shedin braw na lenyugo bane aro lenyagari bane a shedin braw na kunya tori halle kembere nga harsa badr dungonu sahabata non wati kenda amr bun taliq radiyallahu anhu aken qahanani badr dunke kembere nga ara badr gajanya ara uhdi gajanyan qahanaya kembere nga kenna nga halle harsa khazraj nundi keni lansar no khazraj qablan sirona kunya kama harsa kembira muaz bin jabal sayyidina muaz bin jabal radiyallahu anhu akan ka hana shere
badir khurayndi do Allah aren bate ne manu kisen akama muaz bin jabal akeni sertuinde mosiri akeni sertuinde ken sawoti muaz bin jabal bin amr bin aus radiyallahu anhu wotna kenyara al imam al muqaddam fi ilm al halal wal haram akenyani kana almaminga ayani kana ngenga halal ndo harami nto awundi Allah harin sahabanundi sirabe go halal ndo harami nto dina sahaban suka mandinga keni al muaz bin jabal yayi radiyallahu anhu Allah harin mara ken sabatindi isahundi nanti halal ndo harami sirabe go wi tubaga mer mosiri tiga sahabanundi ken muaz bin jabal ya radiyallahu anhu anga ini sahabanku bane suro iqran kare hiyani ani bana so kharkharende ti hiwi keta ken muaz bin jabal qahana qallinga ken qana kharkharende ni ti halalen do haramen to awni kemirenga al muaz bin jabal tar ko gumunda ko yinnanti sirani aqulleni aquraym banganteni anga ni sire gono kun quraym nya ko dumbe hono khalemu nya ko nete ka kebegen muaz bin jabal ken quraym banganteni keta ira ko yinnanta ya galaqay ken kemini ti noronga noro ni gan gaba ya galaqin an na haidro ma kemini kembere nga akam ben khana kullen mosiri akam ben kullen ti magane sehne ma akam ben qurayn kemini tar ko gumunda ken sabatini ira ko yinanti akam ben kullen ayin kemini ite siranya khana aharam parin mosiri aharam parin mosiri wangana war wati su antini kalen ka tuntenya o ayarin kena taga moyima angana war wati so antini kalen ka tuntenwa ayarin komi Allah haden ka hanan yake mawdin mano kisin akama hangara Allah haden ka war wati su antini kalen yanka ta sasa kembere nga muaz bin jabal kenda himbe kita Allah haden kayni ken no koy muaz bin jabal khana tar ko gumunda ko ina ta khana ngana ayarin war wati su antini kalen ka tuntenya wai kembere nga ti honnan kay yani aharam parin mosiri tarhu makuru aharam parin ti serani serneai amon kote mai serbe ganya amon yin ne mosir an sere gono no ku mon kote ni ka muaz bin jabal ti serneai amon magan koto kennan ga halle ti yugundi muaz bin jabal tanya yugun po haram parin misali yugun ser haram paru aw jatene kundi aga ne kame yugo na anga yini amparam pare sui muaz bin jabal tarikhu gumuna ken sabati na akhbarin ta ne kame serero mena yugundi anga yini ayam param pare sui kembiran arakke yugo kita Allah haren khayni hila khari kingani haram pare no kuma kembiran anga yini Allah haren sabanuku ho bane so takhnuku kitana Allah harendi jukum bangi aro taga moni kembiran muaz bin jabali akem parampare tarikhu gumu makuraya ila ko yana disiranya ara kan yorontenyi asi daman sirenyi ser brate dangi haqehe wa ser misaqahe ser nyorontanyi wa qulleni wa ya galaqi hat swandin kalinyane wa gana sigi kame serero menaga anga ngini am parampara sui nan ka hoken khane honnan kai awu mai gallato kiya sa tarikhu gumu da ko yinanti ura hadisan pilla baka ar hadisan gawen pilla baka Allah hare ma ne manu kisenga kama kenna ga ale serunga bunda hadisan pilla baka muaz bin jabal ma kata Allah hare nga aro tabi'ina nun sir quru kun khana ra hadisan pilla baka muaz bin jabal ma kata Allah hare nga ne manu kisenga kama kembere nga muaz bin jabal tagay badri gajange yana kotabe badri gajange aga shere ne ken qurain kotabe tikenda ni awu mo tampille aro sinabane kena awu mo tampille robane kenga ko inanti honnan kayani nan ka hoke su ka manti ngara golle be yadina ni ara gara sigira be yadina ni angana tla nawu ke hay anga tun nanti yu khoreni kembere muaz bin jabal radiyallahu anhu tara badri gajange ya nayi awu mo tampille aro sinabane kenna nge hale Allah harenda Kenya qi kata Yamania Allah harenda Kenya qi kata Yamanan kuma Allah haren mu laga rumbanga Allah harenda qi kata Yamania kembrenga Allah harenda ya amiru ya Yamanin kon kama kembrenga Allah harengara qi kata Yamania ken qibare akbaren gaben mosiri kitabun wasihna kama tarikun kitabun wasihna kama gaben mosiri wa qibare ke afontehe ka orni honne konari ka ondarni asuko oni honne konari purge wala laqe ngara wadde hunu mobe wana to na asuko wala laqe aw gilono moburu ken sabuni wa qibala ka fonte he to anu atu ken sabura woni honne konari na ko ten to no kembra muaz bin jabal
ala renga ya khini kata yaman ko ala renta dangan ati iwa khini kata sirwai siru benu gani kitabin dungonwa kembere na siru benu go dina diga kile gori wa kitabin ima kendo siru benu ganta hohori kun ki monta bana siru benu ganta hora ngani kunya qirnden nan new dinanta siru benu gara hokara igo dina tanari serebe go dina tanari na kembu ni dina ni diga kilendi na rona an khalendi kentan new kiyan sabura Allah arenti Muaz bin Jabalira tiona hakikata sirwai sirubenu kunfinu he kitabu dungenu yani kitabiya dungenu yani kembere na ti Muaz bin Jabalira tangana diga araqiti etapu danta noi tagana diga ani qiri kata Allah bana nawa ana ma kusa giri na sunantiwo asumo onko nira na ko nira bani bana yana himbe famu kena hila ninka pai yana ken famu an suka ninka pai ati etapu hana na kangai agana diga ani qiri unti la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah ani qiri kata kempanai kembere yana sabati ken kama isuka mantenda tu sabata kama ila la ilaha illallah ko idungetai usabata kama ti kembere etapu hilani be ango ken ko nira kenni annanti udangani nanti alara faransalun karagi fardandi akama 24 noni urondo kiye alara salwatu nu karagi ala Kenya fardandi akama kembere anna Kenya renkira aro sallallahu alanu kembere aygana mafage kenka ma aygana dunge kenga na mafage kenka ma watibe kembere ngango etapu sikane kahana konira etapu sikane na kangai anna koni ibananunda nanti Allah rajakanya fardanga ukama Allah rajakanya fardanga ukama wa jaka kendarige akini i miskinu ye jaka kendarige akini miskinu ye anna kenko nira kene etapu sikaniga etapu hana anu khirikata Allah bana naunga etapu hilandi ana khirikata salinga etapu sikandi ana ibana nun kibare nanti Allah rajakanya fardai ukama kembere na salama wonyi menyana kunda anta kusana giri angana da serebenu ganta yaga da anta kusana giri na sukoni anna bana koni hina ina Kenya igana maafake kenga ma hilanin konira igana maafake kenga ma kuten konira qawmi Allah harim bagara Muaz bin Jabal qimo gobe nanti anaya mobe kembira sayyidina Muaz bin Jabal Allah harinda alladhi mu'siri Allah harinti agana jaka ligana ibananua iwa ladini na qoto na kama kembira na burempo fasamunte karaimul amwal na burempo fasamunte anama akeliga kare ya ma dawanu na sawunya dawan fitnan qoreni wa shaytan waro dawan bati kenya sawuna tin na burempo fasamunte anama akeliga angana diga nangalendi na be gan suronta nansui angana diga galendi bana yaga ngo sikin nanu benuri anama akulliga re angana diga kulliga dawa gume shaytan ndara ra fitnene Allah maka hay awni bara jaka nyime baken kenga gana ya anya afitinan sawabuwa kembirenga ana da jarangalene jarabe gan sonta jaransu jarani haka ma kulliga ana da nyongon galene nyongon be hakanga na gan sonta nyongon musu ma kulliga ala kulli hali diame de hune ma atinna buren su hosire ana ma kelliga kembirenga asu ho buren kana ama kenga hanariga ana riga nani yari nani ko himbe tu asu hosire nga wa asu ho buren be ana riga kunyeri kendange hale lengume himbe go ire men sugunu ana ma kenga hanariga angi ngana maliga keta leme kernya khamo kenna ya hale dawa be no ndengani ana ma ken khanariga ala kulli hali ara Muaz bin Jabal ara wasi tidga gabe qa e dawa gume be ganati iwi dawa mpo sirenkin sharia anta ballake liga nare himbe go jaga ngoni riga sharia ngotini kenda ana ma dawa mpo sireliga kange yime gana tangan dawa mpo sirenkin Allah ken barajin qoreni wa ken darajan qoreni Allah ma musiri nay uman karaba anyi mana buganduri na kini kembirenga ken fasam taun qoreni musiri kembirenga ama ke ato kema kabe hime koni ga kabe nandi jakariga ana karanga ya Muaz bin Jabal na buren posire tama kelliga anama ho buren kariga anama ho non teriga wa anama lengume kahanariga mana katima hime go kamani ma ko monsugo kembirenga Muaz bin Jabal ala renda alladhi ti kulladin duqani ala renda alladhi ti kulladin duqani ata dangani hilla kari tagana diga tani du tanga ankanu tonyani yomen duwawu da'watul mazlum tani du tanga kingare pasa ati hijabun ta tonyani yomen duwawu ndo Allah nare sere tonyante agana Allah khiri ti hijabun ta ken duwawu ndo Allah na
agana Allah qiri duwa ngodi gana Allah direct wa Allah duwa ke jabin khana Allah arenti Muaz bin Jabal rati Allah wotini tonyani yome ngana duwa nya Allah khana we kanne to la ansurannaka walau ba'da hin ti wallahi min garande ma tara gane ya wuce dangi halai ti wallahi min garande ma wa tara ne wuce dangi halai ngana serentonya agana Allah khiran kanne ma duwa ke ta sagenere duwa ko jabin Allah ti wallahi iwa de mana ti haraga ne wuce dangi halai harange me ma nan ta hinye me karonya na anye ngo eretar no honne ka akono de mene kembrenga Allah arende Muaz bin Jabal ra tankanu to yende yomen duwa wonare an kanu to yende yomen duwa won kema Allah harenga tla kesui ara Muaz bin Jabal tirnde ati akenga na diga Yaman sasa ko me ki hayra qi aga na diga tela kite nkutunu Yaman ko no mena kamo Muaz bin Jabal ra Allah haren jabi ati ke kite be ganari ju ikama kite be gana juntali ikama kembere na to Qur'anan paini Qur'anan gara ko mobe iwa kite nkutunu ke mobe ken Allah harenda atin ti kembere na anga makite ke war Qur'anan dika kembere ata Allah harenda tiwo Allah haren sunna Allah haren me diga kile ay me gara golle be nya aro ay me rahime ya ara asheti himbe aro himbe nya jonda gama agara ken sabati di kembere na tiwo kemba ni ken Allah haren sunna kemra Allah haren to Muaz bin Jabal kemra tanga ma wari ike sunna dika anga ma ken golle dalenga rike sunna dika kemra Muaz bin Jabal ti kemra tiwo iwo mirni iwi hakaren jakambuni na mire ni na anen city tinda de hunen yana mire ndi few kitabu aro sunna ndo mena aro Allah haren golle kemre atiwo idu qotono mo siri na Kenya ay munu purke igaro dalle kitanai kemre kelu Allah haren nyaali man nyaali ngotuina ay galaqeni kenno qus Allah harenti ati alhamdulillahi allazi wafaqa rasulillah lima yurdi rasulallah atakamu atiwo Allah tigana kama ne kebegara Allah qiharen kahana qiharen maagemuni sababan kama kata honga himbego Allah qiharen dungendini kemra Muaz Allah arenda Muaz bin Jabal ara jabi kai kin akoyin nanti Muaz bin Jabal ara sababan kita ma Allah arengo ke diame koni kemra Allah arenti Muaz bin Jabal birambe aga nyaqini Allah arenyi me giri nan teri tanga na wara kille ya kin deben bu laqina aku diamu konara kemra Allah arenti ati Muaz bin Jabal ra tagara dur khote benya dinandi ti woken sera woken kalama gara dur khote benya dinandi woken kalama kenna ya le tora hinu benu gara kita dinan killendi woken khana kalama kembrenga ata dangan ati nan to kite kutege pasa kemba ganya alqadinya sasa Yamani kiti nan to kite kutenga ati serebe ganan daroti hoine tanna kelli gari serebe ganan daroti hoine tanna kelli ati qamo ati fa in uhdiya laka shay'un faqbal keta kitenta serebe yime kama ay mera an kanuta arandaro na hoyo kina hadiya darun dawon killen kama tanna kelliga Allah ran yimera killen kinai nanti ana kelliga kembere nga kiten ga serebe yime kama anyi ma to kumani ke kiten wora kuti ken kama ne nan daroti hoy ken o jatene wurumpo ye dongu ama kelliga ka kitenta serebe yime kama ser sembulu ay mera ngarta nan kanu kerga andu de matike Allah ran yimera killen kinai ti Muaz bin Jabal radiyallahu anhu tana kelliga kin akoy ne nanti serega nanqi akamnenga ma ordu kinanga nanti igara anqi ti himbe ana kelli ana damdabe gada ana kelliga kembere akamnenga ma kin ordun kinanga kin akoy nanga darutaw ho kita anna li akoy himbe gara anqi ango himbe hukumun noni ken misali ala ren domi sahaba ni gonu qini nutundiga jakaliga ikundiga jakaliga kenna hale igara darunta honu benu kita jakam palle iri tisui keta ira jaka ke ko Allah harenga nanti ke hay jaka nga wa ki hay oku me kalle kenno kusui Allah haren setu mimbarin kama Allah harenti adi seru la ala na kamo serebenu an qini wo hotana nu kitana dongu tinanti kun seru to i hawanu kani nanti tawo i hawanu kani telin yuku kitanawa nanti tawo i hawanu kani telin yuku kitanawa diame muradunga ni himbe serega nanqi ango serebe qinne no angara ho kita anqi himbe wa maqi mangara ho kita dongu alini tikenga akamne yime ganati autu wala ma mega na ordun kina kenda onyana ampalale ka
aran qihi mangi na ken qine ya abu na ana hotana nu munanyi mira na kamane ma ordun gina kemira Allah arenda ken ka ba kusaba nura ka Muaz bin Jabal ara ken daga ni Muaz bin Jabal nan ti gana hadiya nu benu kinai ira ken daga na ara na ken mutu kembere nga wala alaqata no baga gere kem misalin ko mi khamo o haywati bere serega nan qi tanan ga hoyo qobo bitigindi serera an qi tanan ga hoyo qobo bitigindi hoyeke a jonkon tuindeni a jongon tuindeni misali aran qi tanan da sukaron ka qobe ne kamia donc sukaron ko qobe ne kame akamane andiga bitigumen an kendo to ale ma ngara na a kusanti an kenda ti aiwa nda kinanga tansege kuma an kinga nda kinanga tansege donc tambile be hayga sage ale ne himbe garanki ken kamane nya gorene an yana kasige kini ken ay magana tan auto anyeme ama tan auto kembe tambile ke tan khalede akembe garanki tan na sugoron ka jongon tu indene ande na ko yana nda akamane na tambile bu engira ay magana tan tambile go to kembe nganyeme agamako angura kini kindanan wala kinna kemwari serega nan qixoni anna khinna nage hukumun no yada angara ho kitari akamane yime ngana daga nan kena agama daga nan ka anyime kembira Muaz bin Jabal radiyallahu anhu Allah harenda ke kwara tar hukumun da koyin nanti adiya yamani aga yin sagene kotabe aga yin sagena masage Allah harime jona Allah harim fati na tono ne manu kisengama ka aga yin sagene ti aro dawa misebe ga sage taw tanjike dawa misebe ga aga himbe kita darun taun killen kama Allah harime ga himbe daga ndara kingani hadiya nga taro dawa misebe ga sage taw tanume dawa misebe ga tala arenga ira wara kille ala arime tere itanga nanga wara kille madben buraqe ala arenda wara kille taqandu awya ala harenti hafizaka Allah min bayni yadayk wa min khalfik wa an yaminik wa an shimalik wa min fawqik wa min tahtik wa dara anka shururul insi wal jinn ala arenda wara kille tike duwa awya kemren kangai ti ala arenti yel ala ganantanga an kaneri alla nan tanga an palle alla nan tanga an taimbanginga alla nan tanga an nogimbanginga alla nan tanga an kamundi alla nan tanga ngorandi alla na hoburi nyanga num poburi ana kenyon to baganga haramare mum poburi ana kenyon to baganga na jina num poburi en kahana nyon to baganga alla harenda awra kileti ke duwaye kembere nga kenya sunnai Allah harin mantonun kahana ra sirebe nda sire wala kille an sire wanda terrai wal ma wanda debe an wana wara kille tana duwaunya kembere nga aqanun teni annake duwaunya na sawnya Allah harin yimira Muaz wara kille tike duwauya duwaw ken khanga wasage nei hafizaka Allah min bayni yadayk wa min khalfik wa an yaminik wa an shamalik wa min fawqik wa min tahtik ودرع عنك شرور الإنس والجن كدواو يعني كمر الله رندا معاذ بن جبل رضي الله عنه الله رندا وراك اللي تكدواو يعني كنا نهالي الله رندي معاذ دعاني كوتا الله رندي معاذ أتي معاذ بن جبل أتي إوا مندا إوا معاذ بن جبل إوا قانون الله رندي إوا قانون أتي كن صبرا تي أغنى سالي agana sale sunya gilis fardan salinga tana ma mungu ke duwaya ihana qawni duwabe age duwaw ke kinne ati Muazu wallahi ngi wan qannu inni la uhibbuka ati Muazu ngi wan qannu de tangana tla salinga kembra ke duwa wandu qoto ma munga ifiu anna qara salim palle ken duwa na khanga ati Allahumma a'inni ala zikrik wa shukrik وحسن عبادتك اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك أورن خانغي أتي الله ندما أمبين كونينا الله ندما أمبركا ساونينا الله ندما أمبتو موسرينا دعاو كوريني كياي على موازو قراون دينا قطونا ما نانتا ما تونو فيو فرنسا لمبالي نتلا سالينا أنا دعاو كقرا ana ara kodona kama nantana ma atono fiaga yakini Muazu qahana ati Muazu iwa Muazu munda kembrenga Muazu qahana ra koni serungu tunda kembrenga akanu ndemo serun surango seresu munda ana ke duwa konara ango seresu munda yugondo yagare ango khairi munda danganini anna qarawni ke duwawi oni sagari kemure khangai Allahumma a'inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatik anna koni sallem palle salle su ana ka hale kembrenga fasamta khorewari daraja khorewari kenna ngale taru khugumunda ko nanti Muaz bin Jabal
ti sirani sirebenu gara qur'anan durusi Allah harin me ngarntaundi atakhaw kundi sirebenu gara qur'anan durusi Allah harin ngarntaundi atakhaw kundi Allah harin sahabanu anga yin honura qur'anan durusi honura sura nu tamid durusi honura tanjige sura durusi qomin sirullah halanu nganta bana mobe ka Allah rahonu qahana warjaga kunna qur'anan sud durusi Allah harin ngarntaundi kemra Muaz bin Jabal radiyallahu anhu qur'anan dursanu atakhaw kundi arna dunge orama kenda ngale tar ko gumunda ko nanti sirani noreani ser noreani ahini ngan no mosiri ti kenda ngale ora ko nanti Muaz bin Jabal ti sirani ani sagamunu mosiri pasa Allah arenti ti sirabe ganta sagamunu ti himbe gana linganda tanna Kenya kenda ngale tar ko gumunda ko hilla khar nanti Muaz bin Jabal ti sirani honan sire yani akite Allah warante mosiri ani khairi nyana serunda kenda ngale harsa ahram pareke umakuru kenga iti sirani yugun sir haram paru nyanyi ani jatene yugun sir haram paraga naro jama suri anga ina amparampare sui kemra ira ko inanti Muaz bin Jabal sirani sirebenu duwa ununga ijabine gili sahaba nundi anyi kundi sahaba dantanu yino kundu wa unu ijabine na duwa unya bane Allah wa jabine kun sahaba dantanu Muaz bin Jabal yin kundi aro Sa'd bin Abi Waqqas aro Sa'id bin Zaid aro Al-Alaw bin Al-Hadrami radiyallahu anhum jami'a kita ku sahaba nu duwa unya jabine mosiri Muaz bin Jabal atakhin kundi kita ura hadisa wa hilla baka Umar kahana ma Umar taqamu Umar ti yarun konto na Khalid ibn Walid mesara ti yarun konto Khalid ibn Walid mesara na asagwe dara adul khode jihadini kenna ala rakemme kon Muaz ibn Jabal kahana ti yarun konto na Muaz ibn Jabal kahana mesara kemra ken sigirai Muaz ibn Jabal dangan kita Allah arenga ya qinira Yamani Allah arenda leteren sa nakin Muaz mi anga kin Yamanin ko kel letere na Muaz valerin koyi Yamanin ko ara darun ta'u Allah arenda mani sa letere gere Allah arenti inni ba'asitu lakum khaira ahli Allah arende tike ikarungon su hosire ikarungon posire ira Kenya qikata ai kedanga na leteren kini kata sire kinna na yime na valerun koyi kemira kempiti basia purge de bidungonga o adarno moyi wa valerun tunu ge wa qadaran tunu kempiti basi ala aran pera Kenya koyi letere ke non pasati ikarungon so hosire ira Kenya qikatia kemira taro gumunda koyi nanti Muaz bin Jabal ti ala aran fati na to Yamani ala aran fati na to Yamani o bagar khalfaunga atiyani agari baka Yamani ala aran gara qiqinde be ala renga fati abugar ga taw khalifa woni ari keta ira siratana warra Yamani tarugum na koy nanti Muaz bin Jabal akbaran ga ben mosiri ora ko nan to gana to na suko min san sungo gilono ka o wasenetike kembra tarugum na koy nanti afati ala harem pijira sinotami aro segu honura koy nanti tamro nyeru afati kenyeri afati kandebe woti debera amwas afati ti hangangaten sawabunye woti ta'un amwas hangangate bega giri sahaba nunga benga toari qalbun walidunu kunsu to kempanga watari aro Abu Ubaida Amir bin Jarrah kunsu to kempanga ngatari aro Muaz bin Jabal kembrenga tarugum na koinanta afati na wunto tanjike aro sinonati afati na wunto tanjike aro sinonati hagra ke gollo khorunya aro hagra kasgira khorewtu kensuri awum bay tanjike aro sinonati kinga ko enande haramareme nan se konya dinani anta acid ndenta wunga benga acid nde menda wudlo genga haramareme hinna anyime hima ahima ngara nokube angole nan kambe kenye kembara Muaz bin Jabal ara ke golle khore sunya sirebe ganta to anga hayna tara tangarga sine tandume sine tanyere sinabire ka fati na wonto tanjike aro sino nati nan ka ke golle khore nyanga kembere Muaz bin Jabal radiyallahu anhu akeni badir dunkenye kembere ora ke khabare be kitana ko kenni ke har sa ku denga be halqa o misanse ke sigin yere o duwa nyana أوتنا اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم ويا مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة تعنينا بها الرحمة من سواك يا رب أمرتنا بالدعاء وأتنا الإجاب وارزقنا قبل الموت التوبة وعند الموت الشهادة وبعد الموت جنة ونعيمة برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.